paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. La 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 la. Ay, nagaluto ka ba nang? La la. Ay, katuwan mangan kantulatan Ay, ayan gayam dyan nangin at tsinelas sa ginatang ko. Ay, apay, ada pa panam? Ay, mapanak man di tatersena ni Marikwanang. Pauna ak dyan utang ko. Kan, pambarak meten nga ipasikat tay ginatang ko asabong-sabungan at tsinelas ko. Na, ay saan ka mapan? Nay, apay nga iparit mo? Saan asyak ti mangiparparet? Asino nga rod ti mangiparparet? Ti gobyerno ti mangiparparet a makikaaruba. Na? Uray pan nakikaaroba? Maiparitan? Ewan tapno maliklikan ti panagwaras ti sakit a COVID. Na? Kasano nga rod amay pasikat ko ti kagat-gatang at tsinelas ko? Na, apay, masapul aya nga ipasikat mo. Agpaspasikat dagiti ko kumarek. Itaklang mat nga agpasikat. Ha, iso apalubusan na kon arumwar. Saan naka pinalubusan niya ang kalarumwaran, tay? Wen nga rod kwarog. Dito yakla ka noon nagtibalay. Papanan yung amin aya. Di tala ko matirsena ni Marikwanang. Nagasidagmot gayam ti papanan niyaw. Ay, jakman amoy tinay dyan nga uncle mo. Nagano ti bawal na. Mawatak ni angkal, antay. Ilik-lik-lik na ka amaakaran iti kubayd. Ay, mapan ko laang mat ipasikat na ito'y sabong-sabungan at tsinelas ka, kwarog. Kan italaang mat nga agpasikat ak. Nurumwar kayaw. Masapul a kumplito kayo iti proteksyon. Amok face mask. Anya pay? Face shield. Wan. Kan? At dapay aya. Naskan nga kaputi ka pay. Ah, Tapno mas sigurado adi kay makaptan iti sakit. pagkaputyan nak, kat saan mat nga agtudto daw? No kayat yu ti mapan iti tersina ni kagawad ko anang. Aramiden yu na ita. Ay, adamot kit diti kaputik dita. Kanada pa antay. Anya pay. Physical distancing. Sana mabalin nga agin nasidag kayaw. Ay, wunlatan Surutak dagita nga imbagam, kwarog. No matungpal yu amin da kita, mabalin yun ti rumwar. Imbaglakit din tanapanan ije barangay hall ni uncle mo. Ala, inak nga rodan ag face mask, ag face shield, kan ag kapute. Ingkay nga rodain. Taumayak tumangan dito'y balayo Sige, mapankalatan ije kusina. Maray, asino jay sumungad ang nakakaputay? Tsaka mo kaslagbala. Nakakaputi nakapudpudot. Ay, oy! Agbalakan sa mutang! Awan matudog nakakaputi ka. Ay na, kukumaray. Saan ka no amabalin ti rumwar no saan nga agkapute? Na, si kamagayam dayta, Maribanang. Ay namaray kita umanday talingot mo nay. Agkalkalim duusan kan. Ay na, hawin nga rod maray. Kasanaw, kat saan ka no amabalin arumwar no saan nga ag face mask, ag face shield, kan agkapute. Aya? Wanmat nga men, Marituyang. Tapno saan tayo maakaran iti kubayd. Nasken ti protection tayaw.
nangagmaw marituyang, sika, awan apulos ti proteksyon mo. Adamat proteksyon ni Mari Tuyang. Ay, anya nga adda, katnday, awan mat apulaos. Dayta ngay mait, napuskol ropa na. Umanayin na proteksyon na dayta Mare. Ay na, Marikuanang, saan mo't unay anapuskul ti ropa? Ah. Ay, win gayam ko kumare. Aw, kitaan niyo aw. Kabarbaraw da ito'y tsinelas ko. Nay, naggatangam nga iti dayta Mare. Nagpintas mait. Bargain samot dayta. Ay, brand new da ito'y. Anya second hand. Saan nyo pa'y anakita jay baro apaldak Na, apay, adda baro apalda Mare. Ada, nagmayat. Ay na, dahito pa'y lang tsinelas ko ti pagtutungtungan tayaw. Saan ajay palda marituyang. Pudnumat nga dapaldak. Baro day jay. Adamat baro pantalon ko. Sabong-sabungan, maray. Nagalas no awan ti sabong-sabong na. Saan nga uso? Ay, Banang! Banang! Apa nga awan ni Banang dito'y balay. Awan pa ti baro asinilas na. Impilit na talaga ti rimwar. Nay, Ay, si Mangpot kamot gaya man, intay. apa, nakakaputi ka. Ay, win tapno awan ti makunam. Kompleto ti protection ko arimwar. Ada face mask, face shield, kan nagkaputi akpay. Rumwar ka? Amapan ka lang mo't agpasikat? Ay, marurudak nga raw. Saan apaabak dagiti ko kumarek? Ay, nagpapasikat da. Anya ayat ti maganap mo dita pa nagpaspasikat mo. Ikarkarigatan pa ti rumwar. Tapno lang agpasikat ka. Ay, umay ka man ko aram. Apay, Uncle? Ibagam ka ni Marituyang, bawal ang ti rumwar. Unang Uncle. Ibagam asanda mabalin, ti mapan makichismismis. Matungpal, Uncle. Nanatuyang! Oh! Apay kwaraw! Paibagbagan ni Uncle kaw! Abawal kayo kano na rumwar! Ay! Nungay ag face mask, kan ag face shield da. Sakto ag kaputay. Mabalain? Mabalin Masapul nga min arumwarak. Tamapanak makichismis ka dagiti ko kumaray. Sige, basta da proteksyon yaw. Una, ay, nag-stricto mo't una yun day ta kapitan. Nagado ti ibawal na. Saan ka rumwar, Banang? Nagkuna nga men arumwarak. Siyak lang ti rumwar, tamapanak iji barangay hall. Ay kat ingkan Awan mo't lang ti ka-istoryam. Tabi nagaakon ni Marituyang asaan damutan arumrumwar. Dinasayaat. Agkulong aminan ako marek, ija babalayda. Una, tapno saan tayo maakaran iti sakit? Ay kat ingka nga rudan ija barangay hall. Sao ka asaw. Palagipan ka lang. Ay, saanin anaskan apalagi panak. Taamok, ti maiparet. Kunak man no binagaan na kayo ni Kapitan maiparit ti rumwar. Bawal ano awan ti proteksyon. Oh, kita anda, kompleto. Na, imbag man ta makaangas kay ti kasta nga itsura Maray. Dubli-dubli ta face mask mo. Naka-face shield ka pa'y. Nakakaputi ka pa'y. Ada pa'y butas ko Oh. Kunamot lang nakapitpitak ti pagnaamay. Wala, tapno awan makunada. Ala, rugyan tayo nga rin tagpipin na sikat. Awang mga ron ni Maribanang. Apay, saan nga umay ita? Ang mga no saan napalubusan ni Kapitan. Di dua talaang ang tagpin na sikat. May mayat mo lang, ano talo tayo? Nanyangay nga raw no saan ang makaumay ni Maribanang. Di dua talaang nga. Ay, umayan ni Maribanang. Kitaam. Ay!
agpada kami anak na kaputay. Ay, kasta unay ti pudot na. Akal kalimduosan ak. Ay, Kasanumat nga main kat nakakaputi kamot, Mari Banang. Ay, oray siyak mo't mare. Kas kaunay ti pudot na. Nalarugyan tayon tagpipin na sikat. makita yun na ito shoulder bag ka. Wow! Nalagdaday ta, Mare. Ay, wan. Lalat ti buaya na ito. Aprusak man. Mhm. Ay na, mayat Ay, sus, nulin nagdaan lang. Nalaglagdaan na ito'y butas ka. Oh, kitain yaw. Na, Ordinaryo laang matabutas day ta, Mare. win nga rod magatang laang matday ta ijay palingke iti duagasot apisaw. Saan lalat na ito? Lalat, akas latoy shoulder bag ka. Wan, lalat ti ilipanti na ito. Ay, Na, lalat ti elepante. Puro amin lalalat day tagamit yung paspasikat yaw. Awan ti makaabak dito sandal ko. Na, apay marikwanang. Anya ay aklase day ta sandal mo. kitain mi man maray. Mabit laeng, tarumwarak. Ay, kitaan yun. Aha. Na, anya a klase a sandal na ita. Itala nakakita kayo iti kasti asandalan niya. Na, adamot iti sangwanan ti hills na. Ay, sus! Kasano ka makapagnangay di tamaray? Ay, naidom-dom mga agpaysaw. Ay, naabaktan maritoyang. Ay, awanan ti makunak. Wan, uray siyak maray. Ay! Apay nga ay, Kapitan, sang kaibagam abawal ti rumuar? Talaga mo't abawal, balulit. Nakitak mat danana ba ng kanana tuyang? Agdaday di tersena ni kagawad kwanang? Kano anak kita? Itay lang! Na. Nalabsak ida ijay. Ay, amangan mo no, sa balit nakita balulit. Isuda? Katawadan to, paya katawa. Na, apay nga, binagaak mo't ida abawal ti rumwar. Ha! Ay, Nuda kami, agungat kayo, Kapitan. katwin naskin asurutin tayo, ti pamilin ti kangatuan. Una, nga mapay ngay, kanayon mat arumwar ni Nana Toyang, kastamat na ni Nana Banang. O, apay ngay, at di mo ida mabagbagaan. Waraw, kunak man no binagaam ni Maritoyang abawal ti rumwar. Binagaak may tanggal. Nakita ka numot ni balulit ida kay ni Banang, ija tersina ni kagawad ko anak. Kuha nga minanggal. Imbaga ka mabalinda rumwar, basta agkaputay, agpismas kan agpishield na. Anya? Agsakit da ka nung amin no saan da nga kikinita nga kukumaray. Apay nakakukot ka pa'y ladita dungaw. Kasla aglaminak matan inteng. Apay nga, Ay, naggapuak lang iti tersena ni Marikwanang. Ang kastimatan ti Mariknak. kunakmat nga min ka abawal ti rumwar. Ang rimwar kalata. Ay, nag-complete PPE akmat. Ay, uray pa'y. Ay, awan ti COVID ka, inteng. Ay, apay nga ron nga, ngaglamin ka. Ay, jay sa ngamin, impasikat dagiti ko kumarek. Di mo manin maawat ang naabak ka. Sunsa nga agpaiso ti makagapaw, no apay nga aglamlaminak. Day takot tirigat na ngamen. Ay, kasanomat ngamin, ni Marituyang, impasikat na jay butas na. Lalat ka no ti ilipante. Dana, jak pa'y nakakita iti butas ana aramid iti lalat ti ilipante. Hindi mo't Marikwanang. Ay na,
Kasla apalaklaunay jay sandal na. Lalat siguro dayta. Lalat siguro matipusa. Ay, naidumduma nga road. Ha? Tajay hills na. Adda iti sangwanan. Anya? Anya betan a klase a sandal dayta? Naidumduma nga road kunakan ka. Na, dayta lakit din ti paglamlam minam. Ay, dapadapan nakman inteng. Kasla nabara ah. Saan man? Ay, nabara ak inteng. Nangato ti gurigor ko. Ipapilit mo. Kat normal matibaram. Sige na, inteng. Tapno sa anak nga agurigor. Anya? Igatangan nakman iti kasla iti sandal ni Marikwanang. Jay adda hills na iti sangwanan. Ay, ipagkatagak nga iti kasta sandal. Ay kat agbiro ka. Apay, di mo kayat no jay hills na kat adda iti tenga. Kahit mon samot ta namatayak, intay. Saan agang angawak only. Pagang angawam mo aminan. Ala, igatangan nakitikas jay. Problema ita na ito yan. Pagkatangak nga itikas ta sandal. Awan, Uncle. Nasursur ko amin na napagkatangan iti sandal. Ngam awan kanula ko da sandal nga da jay sangot ti hills na. Jay ngay adda iti tenga ti hills na. Adda. Awan mo't lang, Uncle. Na. Drawing kanula ang dayta. Awan nga rutin Di nakmanan ilotuan kan ilabaan ni Antib no kasta. Nagrigat mo't abirukan ti pagpabirok yaw. Ay. Itaman kasta unay tilingot ka. Kwarog! Ha? Saan kan nga agbirok itikas di aklas iti sandal? Ay, nasayat mo't antay. Tapno sana ko na mabanaw. Wen, kwarog. Kaasi ka mat. Kan amuyo. Naamiris ko asaan anasayaat. No napasikat ti may sa atao. Maday, no di mo kayat nga artapan na ka ti paadam atao. Narigat ti umapapal. Ay, imbagbanta nakapanunod kan dungaw. Ay, wan, inteng. Makuntinto ka nga men. Noan niya ti addaken ka. Ay, nasaya at mat na nabanang tanaka amiris ka. Madingamin ti agpipin na sikat. Taag kukumari kayo. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.